Eh, nimbula. Nakavale na sema mai. Ditaka nira review timna mengo. Nimbula binaka. Okay. Sa nitaka ni rongo binaka tukai na mbio liba na vitala noa na kavi binaka ni kuwa na vitu na kaloko na ka vitu ni Oktoba ni rono ndolo rosa ngabulu karo kla ni bunga bikem ni na ngoni ni kuwa sila tiko ni baka rangi bunga bikem ni ni tiko na nomu ni bebale na kavi binaka ni kuwa na nomu ni baka di tiko mai na takataka baka talanga kina na buli ya kero marau na bewe kani na bongi binaka ni kuwa ni rauni kero me bebula ngodiani na ulu tanga mbimbi ni sole na me baka madala tiko kina na turanga liu o semi tukana o kla ni bunga bikem ni o ni asa redi koe ote na nongo i bata sianga ni bakantua o kla ni asa bakarua na nona ngole mbai ngosa keni katolu ia o marutaka ni ngoe sianga walanga ni ndoanga na ngone ni bitala noa na wuital tiko na bitala singa tumai liu mena ngole tala mai o koe mena mai bitala no kertona na leo ni timi na buku ni ntua nai tuba totoka sara erto mai bewa se tiko bikenda o si bikenda ni toke ngona bakang bimbin sarangan na ulu tangan ni maroroi lavo kena beka darinda bulikina me buana nonta turanga bulangin tokai ia me bakanga na keni bakarau ndoanga na sere chungo mena tiko butaka na nonta vitala no au bina katal nga mo sen bikem ni na barong tiko mai ke bakai soero bina kata merataro ni kako ni manduan taro mai ni tepetak nga mai na mona liba na kau ni bina kata mo ni betaronga era ni gaiso mayani na turanga bulangi na siku bina kadi ko ni bula binaka ngo siam sarchukin ngo i chamani sa uchik ngo na viwa na ona na miniti na matakalilai ni singa bakarombuka keto sangai katalo uchik ngo na matak ngo yo kla bunga bikem ni oni sa baka kavi na singa ngo mai viti ya ndana ronga na tolo serengo me bichali maraya ndana ngante matikena yanu o panua batu me bakani siam tiko kina na turanga bulangi tokai ni kuwa au ni taka ni na tali taka na ronga dana serengo me teko buna na nonda betala no
sabe na kami nakapag-level to toko makauti na serango kutskel sarva kaya okay na yan to toko Vanuatu o klani ibung talaga sarap chukumen na yalala se matal chuka ke Australia ke New Zealand o klani liwira se matiko mengo era se matiko ki Vanuatu era bagay tiko me Australia ke New Zealand ke bakau ni barong tiko mai me Australia ke New Zealand sangol chuka no bakambula bi ke munike sara kero marau na biokani na sing birang ni kuani kero roni main tampe bate na kabiongo kama ibitala no na buku ni ulutanga bimbi en mai wase chuku bikenda na natuturanga ulan do kayo sem tukana na ulutanga ni sole ya di semer matangani bi wase oko ya na non na tambana di saka na bimbi mena ba madal tiko tal mata bikenda o klani bungu bikenda sa kele ko tiko o klasi orang ga sema bu mai ni kuwa kero matanga semi baba madal tak matanga mai na nomni koro na nomni koro ni bos kena buno ni asusuke Na valeu Dr. Tracy. Tomando o babin binaka bikim rono beauty ni nanomro wata ni talnoa with Dr. T. Dotan nunggu kanto kay sarbe o mo ngole tal may nanom ni wata min dor may vital no talikino may baleta tale na tampana bo keto sabaro moleba ni gona sole. O vamos dar o tekiau talimandra tango simtukana may na no Novatu singi bataka pa na yon ko bitu mani tamba ni serengo na Novatu endo sarangana yon lelai endo ngana kena koro ngono ko ruta bengali endo raw rusong kulbenga chiguna koro au basu mumua mai bono balabu iyo au pagawati na utingo ang wala may tumbaw may lakema Evana lubikerau rona elewa rona tangane sawa talanga na makumbumbu rona tangane rona elewa oyau na nunitu matubale oyau may natukana family lima nanganengu dua nga na tua kanggo tangane tu kay kito tangane so matubale toka kito ledio to voko bilikina nito tata ken nito nama au binkatalanga me wambulan bikim ni kede na biokan ni siama tingo mai na bata ni Dr. T ni mai Roma na pamadala si son pamadala
membaleta na sole platform. Kung nga Dr. Timo wa madal tayo wala leka na utu tiningon ng toraso tikina na opposite tambek na baksawti 2021 Dono binaka. Totoo ko binaka valib sara semina no mo bak madal tikim ni mai o klani bunga bera bagi tikum bak menang buar bak bulu tikum ngo bikim ni na bunom pek gonya suskina dom bulu binaka ni tachon ni batiwale dono binaka kuru bulu na man do ni abulikina semi. Membakano ni waritak mengkore itu kita susumay ng buwa chiku na ng buwa koro chiku na buno warna balisimento kita una natapong na perimeters gali tara balika like squatters so yun na ya ako kita litar balikina kita manibulisar ng buwa Fijian school uli na Fijian school walau nampak in bubuli na Fijian school may na form na klase 2 may adobo sar na form 2 o tiao sangay tapos itay may nambuang arat school na to kabango aulay form tolu form 1 o sangay ngole saray Maris Brothers High School aulay form 5 form 1 ni simbaran yung ngole yung University ni Devon Pacifica na iwana yung baki na University in the Pacific. Hindi na totoo ba ko ti nanomu meron na buli oti menambua merat sukuna makatanga kina may ko ni kuila sangwal tukay na bakumbula bikim ni kensar na marutaka ni tikong gobat kikenda na kay binang ni kwento na turang abuli nga men be kurni bula sa kabututia totokan din dando rani kambak semi so ngon dando kay meron lay buli nga ng total na kuribul meron ni relay rawata so ni bakatangin ni bekay so iya na gere na vital no ni ko na kuribul nga ng buwan ya tikbukina totoko bakawoti na non robi susu ng gasi bikim do na bitadini mendo rawata na namundo bula na namusang ngole USP na leso ni tapo ang hindi kita kamo o taura na namuli bulikin. Dr. T, nunggu bakawa pa makalatakan matay mo ng duro interview kina. Interview chuni tabioka Growers Association wawarita kay kyan ni ayo naging gumakawa paskin na New Zealand University entrance ya run raw rusang budu may nabanan raw o pasi nga may narusang budu na mak yan nunggu natapong na program na University in the Pacific ubiali na kaba na fika kay na physics kaya na raw na subjects kaya sa ambaw ndresar nga au sanga ile sanga to kami meu rawatikin na kenakloy so yo dona ka marota kan vi ba technical sanga ba doni fail ta kan don subject iya si nga nunggu maxi na kegu maga university C plus sing do nga nunggu A plus rumbe nga nunggu B plus yan kena woke de C so kembal balea average almost below average student ya na bi barteng tulo sing bando yung fail ta kain do na subject hindi na yung C plus C B kwa ita kay rote na ng B plus o salay to kuleto ko subjects to na physics kay na maths eu ba binabina klo blata na physics kay na maths babuin na Wang get na lumanda, baruta ka naman kasama na problem solving skills and critical thinking. Di na nila C grade, C plus, iyan na critical thinking, lakom in maths, kaya na physics. Well, nabiyabang get na nga, pero na warang chumay, hindi kakunin daw, hindi kakunin daw bitawa chik-chik na maths, kaya na sciences, pero na lubenta, minta bang gitir na lubenta, meron ako ikan. Balata kaya pakasanda na tubulang minta bita tani na maths kaya na physics.
We will become a consumption nation. We will not be a production nation. If nakachike na engineers, if nakachike or na tarada ke na, critical thinking, analytical skills, problem solving skills. Ebu may na fika, ebu may na physics and sciences. And kumpengayan ako no. To kasaranga binapakaliw o talita pakaliw na nung wasya maya balete ni na siya masarchuk nga maya kina ulutangan ta rubitan lo kiniku na buku ni Sole iya o kla ni lele bu sarbak na mat sartungan ningo en kena na tabuti ko na Sole app en mada ko tumay en singa lutulewe na Holiday Inn iya doang na ka betaruin kimnikin na semi gay may na nomu bulia na bikaw sa laki rawata may kin tikin ngon serangan gon no may wasechik gon na app gon na Sole teka mo may baka na tatandra ni Sole app Pinaka Dr. T sa tulunan company ko fund taka na Software Factory, Cloud App Laboratories PNG Limited, wata kina Sole Limited. Software Factory ya toyong takina baki Ronaldo Kandua 2001 sa rusa Kandua na baki na nagu di baka cuma na Software Factory. O kito develop taka na banking system, superannuation systems, land system, hospital system na wala ni bulok kaya di chingo connect to na nito system. Na NLTB na tawke land trust board connect sigo na nito system. Kitong nabingo na kaya may kitole bandure kina system go Niue, si Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Solomon Islands, Papua New Guinea. Indo na nung gumbete do tuvango wari datu na dabaya datu na buno kaya de ulau kina. Gain do na kaya lautiao ni na lenga batanga tawir chiko may Niue, Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Solomon Islands, Papua New Guinea lenga batanga chiko bikenda na kawit tukei. Ivich na lenga ni singi wakambuli labo sebaga duri labo. Sebagai tumbuh labo, siang cukup bikin tu na yalo se nada na mententu baduri labo, memang nada na marroi marroi labo, waktu tumbuh labo investments, tumbuh labo, ambuli labo, siang cukup bikin tu na kau itu kina na tampana na wambuli labo kena marui labo ia lengkang go cikubi rumai Niue cikumai Kukalan cikumai Tonga Samoa Tuvalu Kiribati so Melanesia Micronesia Polynesia enda toto batake sangai bu mai biau endo na wakasama niketo sale develop taksar cikuna sistem ni bank na sistem ni provident fund Mikito le implementa ka chigo na bigo no kerengo na sangai tumbu mai biao tini ka bana bagi sawo tina ronom dolu kawalu au sa teke bu meu tapa mau conceptualize in duana system mebu ke kenda na kawai to ke kenda na kawa Pasifika, Paya ano buno ay tumbu may kina na bakasama ni Sole. Na Sole na kerabambala na Sole ba. Sole may Samoa brother buddy. Na Sole may Europe, beka may community waron sa Europe. Sole in Italian is the son. So Sole sampun do na yata sampun talitig sana. You know, dapat binanaklo na Sole may ni concept, Sole may yava, menda bang ataka Bleta ni siyempre ni kito visuta kami atan na Sole, atan na na cloud saver social. Sambo tamani atan balaro gaysingan ni non tapos. Yes, sir.
Well, wa Sebulan binakil ya. tung may bang takan na sole. Bete ya ta Roma binak. Roma binakay vici sole ani sole mai. Ato binakay na Polynesia may Tonga Samoa ibang takin na sole. Saya ta Roma binak tangan na sole. Yung kimpalang pala na et talaga akit tong bulit sigo mere re binak talaga may wakana ran. Sa totoo Kini ko ba? kasarga. Kini ko ba na baki Dr. T na kena na vivan na niya kita itumay na sole platform ko. Andina. Totoo kasarga. Dagarita ng tukon may alatin kapanen baki. Doto ko nangonong balabu. Na lakot mikina na kena tatan rataki na beka na merako mawir na kena tim mawir na kena linga era kila na kena takataki menaloma ni tin kabanan bakia ngoni salada do muria na kena bakan donu ina matin tu me do sa vivi baka na program mungo o sim. Naka. Well, dona taruh nang beri Dr. Tim balai singrau ni kita ulang ngamai kita biar panturian dona fintech mi kita sapanturian an matau sawo cara ni di nam matau sendo dua sebulan bula sen dona tamani taka vitamer kita udah kapa betikir to na Reserve Bank of Fiji balai na fintech kede via en via di na ibiti en dodo me taka vai bola taki na kena na volatile en sinkronir to suliana volatile na kampanye ni Reserve Bank ke baka isang nirto na rin may bangko arto na takaba na arto na pare di kito pa matela live kito yang do na directors ito na ready kito go matal live ito na management team ito da kam to due diligence be kito kede kan ke bakar to ready ni dono buno ya sini binaka o kam gor sa bankrupt kam gore wound up takino na company sa ito no sing sulia na license ito sa takabo kede na to be wangangay sana gay soli na volatara me rauni tavo kina na into na fintech platform. Wah, ini ni tarong ti mentor keto sengay soli saranga na madawgo ni ketul ni singa na nito volatara ni keto sa didibakan na sole fintech platform i vici. Kembali ke kau itu ke around no create takana nomu account de in a sole platform So totoo kasarga bir na warong tiko mai so na lomatar-tar takatiko na buku ni bika ni mewa setu ni kuah na sole app kena nganripenta marroi labo ka wakatumbu labo was bimbia na investment weekend ni tuke bakaindo was bulan itu weekend and then do come back aron kaya same and then do kaya ngor ngar to ka kay palangi ser ka back ko ira India so ira bulan ni mai ira kay China senga na sabi so na sa doon menta sa nakakatiket ni tuke ni tu weekend na ndangele tu na nonda yao buru-buru ni nonda mbula na bisinga and maruta ka ni may bital no ni kuwa na nomuni sulitu no nomuni ngona se mina kena mona taki na bekango tin ka ba nembay 14 years dagere na kabina ka torun do na ngona balakwe na kena tuwani na kena nakakatakia o kila se miniti ko na presentation o ni bina kata muni wase may ni kuwa weekend ni na barang ti kumain na and na sarap man do na presentation na barita ka weekend se me ba malal ta ka weekend ka tu na kena yalo me mata ta weekend na daba sarmanda na sole Naka bagalebu Dr. T Cuma dono na presentation bo bina kata me no barita ka bi rena barong tu mai mer klawer na tamo na background de ni sole wa kina bi ketu na matatimi ka ketu lewena tiko na ilau bongo ni sole
Na sole vale nga ni sole waki sa may tigibuta yung na company na tam sole limited kito sa register taka na company ay viti waka retungo transitioning to Singapore kito na sa nabudi chiko me kito sa na to kita kana company ko na sole limited ki Singapore. In Singapore, is the financial center of our region, of the Oceania and Asia region. Na sole limited talaga token na sole fintech platform. May pagkandaro pa matalta juga sa may soli na volataran may na Reserve Bank of Fiji may kito sa tigbu. Pala begitu setting operate di Fiji under the fintech sandbox regulatory guidelines. Yang paling sandbox sekarang nama tanda tu na Reserve Bank of Fiji atau na wandra begitu satu tungawa benak. Begitu kaku ni tak kawan tu nak na malewa may na tu si na breach tak na tu guidelines. Na sole raw ni na bang takwa na leoni Vanua individual members na informal groups na songo bata matubu wale se songo bata ni association ni all girls all boys cooperatives SME ibiti kay na bunotan sangge tunga na nito sole gateways go na kito na tigubuna na sana tigubun go ibiti na sole Fiji sana gay lako Samoa sole Tonga sole Solomon Islands, sole Vanuatu, sole Papua New Guinea, sole Australia, sole New Zealand, sole UK, sole US. Nabuno nga rachupkin no era na nonda diasporas. Asang nagay tigbu en nabibo noya. Chigo na nito tubu na governance structure ni company chigo na nito era to na shareholders. Go will kina orto na business team orto na developers orto na will talang kina so era investment kina company ni sole keto ala ko tumba keto lako bisona songa ben matu wale era investment na company rasulia keto kumuna raw kina $1.7 million for 12% equity in Sole. Sambon to na ka, sindo na institutional investors and do wala sa na institutional investor lakumay kawit tokay talaga ng company tokay kwa invest my way kito yang ililiw nga nga normal moms and dads hanggang tune to board of directors ni naret chungor yang lagma ba tutolong beleta ni chung sa remurital na kinto tamban directors sangay chung na management na nito CEO barong chunggo may serne bolo binaka meraya Mrs. Meraya bola doon na maramo pagam daw bolo na maramo CEO ni Sole oyaw sing CEO oyaw founder nga chairman chung na nung management team Kweli tegerto chiko o Mrs. Merevol kalau kremen dona singa menrona gay vital no batan maramang go Dr. T na CFO na Chief Financial Officer Johnny Wangidan Bete Michael Macasiale na Board Secretary sangay chikorto neto compliance kena neto communications sangay chikorto na developers About the founder, belet lewer na long taro, belet ngo system na maroroy kino na labo, vina ka monikila seo dei bos juga ningo. Semitukana na pasang bulu nemba kina nongo experience in software development. Nongo sa sing developer, au design tak nga na system. Nongo design tak na system. Ayaw sa wochi na nongo ngona ni coding development. To yung na company Software Factory Limited, nambaki runandol kedua, nito equity kito ambita kina and don raw vitso nga bulu ka ono na $1, no debt. Singin don nito debt. From day one,
till today. Singin doon nito dep. O ya una no go operate doctor ti o singi talita kana o singi binakata na det au binakata mo taradak nga ba ti o naka. O singi binakata mo lay tatartar mo doon na buno na bangge sila. Cloud App Laboratories PNG Limited. To yung tagi na 2016 go and nito joint venture kito software factory kay na Nest Fund may Papua New Guinea. Nest Fund contributed savings and loan. Kito to yung taka na doon nung dolo na kina. Kaya tutuwa nga onan raw ng dola ni Bits. Kito to yung taka na 2016 may avo may nambak sa oti. Kito sa sulia vito ng raw ng dolo na dividend. Vito ng raw ng dolo na dividend. Tingting nga nandun ng dolo na kina, 600 Fijian dollars. And Sole Limited, kawawareta chibaya, kituwa laka ni Tumba, tuwa raised kina 1.7 million Fijian dollars, kina with 100,000 talek, kituwa raised na founding members, no debt. Singin doon na debt na Cloud App Laboratories, singin doon na debt na Software Factory, singin doon talaga na debt o binakataw sa tuno, siguro na management team, I don't like debt. O singin binakata na debt, kito indebted to a bank. To tara na kingango, inanon to ilabo self-generated income operate within our means. Ano na nito. Sangkay siguro to na Sole Lalay, Sole PG, Sole PNG, baka nirito chungorira, o sa pamatal-takot. O sa nangole sa chungwa tutolo. Mungko na may systems kaya kito design taka, design taka, na software factory, na loans management system, pwede di chungwa na may bangin ni Bibato Rekta ki, lebsar ng bangin ni Bibato Rekta ki na was Pacifica, Super Software na Provident Fund, Land Software na pwede dichunggoy ng bangke ni na singin bangke na Tauke Land Trust Board. Ang kaya na Student Software dito pa ka na University, Trust Soft, Medisoft, na Hospital Information System pa dito pa ka na big nimbula kaya Vici, sangkay na Research Soft, Postgraduate Research kaya di na investing them Pacifica vera na naka-masters kena doctoral research. Di ba na nito system na research soft. Hanggang chungo ito na Save Loan Smart pag ito develop ta kay Papua New Guinea kina Nest Fund Contributor Savings and Loan Society. Go na system go Dr. Tiko bago na misulibi ito na confidence ni Raoni kito takaba na system lewo. Balatan Save Loan Smart dito was 750,000 accounts, 150,000 members. Okay? All online. All online. 24 branches, 0 queues. Gunonggo kito sanggay kilaki no kito. Hey, we can do this. You know, around in the taran ano to product ko na Sole. May na raw ni nabangataka na liw-liw. Rani milyon ni rani mga na Sole. Balit nyo kito based taka na host taka na Sole in Microsoft Azure. So host taka on Microsoft. Kaya bale, there's no limitation on the number of people that can use it. And I think to limitation. Gona bibuno kede kitu kakena Viti, Samoa, Tonga, Kiribati, Solomon Islands, Tuvalu, Niue, Vanuatu, yongo to sa focus wale mi Papua New Guinea, betele chupa non presente mi Papua New Guinea. Kito sama ni focus nga ikya, to support kire kede na bibuno kede. Libungan nito resources focus si Papua New Guinea. Belatenyor total nga to subsidize taga chuno na nito support pero na be yang lalanya. Gona Sole, obvio ba madaltak na so na concept ngo ni sebenarnya madaltak mo ni read na Sole platform. Gona Sole ko ni read chingor na box tong gori na Sole ngor. On top of Sole, chico kina rani operate taka na leoni buno yang tundua
se na songo pa matubu bale se songo pa ka ngoni buli oti se songo tabunga rani tikina yabusa province rani operate ena dela ni platform gona sole sanga tiguna SMEs moms and dads enterprises market vendors go rani operate kere ena dela ni platform gona sole so ninda transact ninda vivoli chico bango sole nange takana kai rupu na mena generate takana corresponding GL transactions na GL na general ledger transactions merawa ni na reconciliation to the cent mekakunilenga no tampanan asa ngerawa ni kimni export takana na GL transactions ya kinabi accounting system tabangani binakata na MIOB, Zero, Sage, Navision, ECPEC, EPICO, isang ni dobi sing do nakabi kito ya. Yung ko na kaya conceptual background na Usaba madal tako si Dr. T na buni na tatang rataki ni Solen baleta ni Reda na leo ni Pacifica senga na bambuli lawo senga na batungui lawo senga na marui lawo yan na buna kito samay wawu me banturi kina endo na nonda platform o kenda na kawit okay hindi na nirarani mga tatalanga na ni Vanua taleso batambagin do chunga we kenda na Pacific Highlanders because we are the ones who have the problem. The other people don't have this problem. Sila ko mikir na no mo problem solving Iyo sila ko kami account talita kanyo sa ngoni. And now you're bringing it into this wow platform. Gori saranga. Iyo. Already na lenga ni remittance kena so level ni remittance na money transfers na kena rendre kena so level already tanga na weak accountability and governance so ka bangwan to ni songo tingu bangwan to ni songo da singkila na karto ta kabuchiko to idak na sole siya bangwan ni ato na tampana beleta ni orto na signatories ni kaya orto na chiko na sola kaya baka ndo na ilaw para tagmay na ndo na songo sa tapaya orto na notify take orto na signatories orto approve may do chiko may Samoa do chiko may Bunong do chiko may UK orto na approve tal may online may transfer na ilaw may label kinanabwak siya tapman nga orto biya buliya boli kava siya boli kau siya tapman se boleh Macau. That's corporate accountability. Ko na nakau observe ta ko Dr. Tina lenga etigo weekend na kau apa ka Pacifica. Sing kenda ngane toke. Ko na lenga etigo weekend do ina weekend na ni kay Pacifica. So ngo Dr. T ngo ndong nakana warita ki kam do kenda do marui labo chukna envelopes o chinga do ngana somate tormeni labo meni electricity lay labo tale na kan somate si rende sa soli sa lay wa tek tale sotal na ina nito na kanisole siya na sambio na labo ni electricity simpra na total na labo aran labo nga EFL Sabi na tapanan ni Y siyang talinaw talbindo na lakos nga be Water Authority of Fiji. Chiko so na be buckets create na sole ranyo tatarakina orto vida chiko na rent na electricity water orto ya ito singibatara mo ni naraw ni tatartal may nabi bakit sila yan gotok tati na features ni kwa kito na sangat tigabu
me na launch na sole na madalo mai gor na be features gor ko chikuita ke singoro na chikuira orona ertu keda na chikuita ke gorin 2 5 on vitual diwa pona dio na features gori na madalo mai ke to saran tikbuna me rovanga takana na leoni bunua budgetary allocations o create takana no buckets dona bucket ni electricity dona bucket ni wine dona bucket ni telecom dona bucket ni taba na motoka dona kena repete na motoka dona bucket ni mate dona bucket ni baka mau o sana ge imbito nga na amount se percentage taba ko me na musuki na be bucket salaya no bato sa tunga bikim ni sangge ni set tak na maximum amount na nito rent maximum 2,000 chuko na bucket ya yo be mataw ke de bitikina tulnan ronan dola se vida lakoy ka se ronan raw sin donan raw no nga na bokin 2,000 sana sing total nila po la na bucket ya sana la ko television na bucket style so So, yan na budgetary allocations ya Dr. T. Sangay chico na savings watake do na kango kitu biya ba ang gitir chico na leno no amera nanungo binaga chico na breadcrumb soupa. Na tunga na breadcrumb soupa iya savings account pa iko na singdraw nyo tara na ilawo nalaba na breadcrumb soupa. Ang chico na nung savings accounts na be savings accounts. So, Rano krita kaya vida na nomo accounts Dr. T na sole singwata ka ng bangke o krita ng tangayin doon nomo bank account eran turi ko yung doon na matawa tuto ko mo nagay-krita ka rin doon na bank account na sole siya nga ang dami tunga may balo krita ka ng bank account doon na bank account ni Kanko doon na bank account ni Kanko doon na account ni Kanko doon na account ni Kanko singi kandrinde sintona kandrinde kena tangan kan yendo na account chingo na breadcrumb soupa ngo me bakatu na provident fund yo kito singral ni wala na me provident fund baleta ni kito na ni etambu wala me kito wala na ni provident fund it's just a savings account we just call it breadcrumb soupa Bona vengono chiesto viso mikina ora ni valutu mikina $2 se $10 che baka ora tasar rosa $1 o valutu me ka baka melo mulavo musu lavo musu ya mo na singini tera ya na ilavo go era ni ngai channel taki unit trust of Fiji me invest kina inadam sinya dan na sole Kito na channel taka na Fijian Holdings ran invest kina inadamu singi sole nanguna nga sa babukin do na level sa ato mga doon ng $1 kito ran channel taka lako unit trust ato mga kango ren lako Fijian Holdings lako FNPF pero tawin kito channel taka lako na FNPF nabuno ya asan gali tumbukin na ilabo Yo kito track taka kede na be investment ko ela kaya kito na track taka sa kimbal-bala oran yo na torchi no mobile o club na kachi na buno kede relak kinan no milabo le investin ang kichu na bill payments kararaw sar na bill payments kito sabi tal mo kinagi EFL water telecom Orto sa Antonio Chico Mikito Merao Talangan yung kita na bill payments. Inward remittances, going doon na punwa lebusaran ko, bikim ni nating may bahangi. Kito se Mosoy Chingo, watikin doon ng bangke, bichi may kito wangatangan ng ito internet payment gateway. Ako lang searching ni Rawa. Nangono nga sa naraw kina kito sa nagay tugon na mabukian ni bangatang nga na sole na mori bangatang na inward remittance function na feature pwede ko na sole money transfers locally kung na transfer nga what ki empisa nga transfer $5 transfer $10 is
sole may $15. Nakapnain sole. Employer pay distributor go Dr. T verna big company verna non leoni takataka teman takataka era cuna company ya round ni reso mengamai na ken risau ina sole o sole ngai distribute taka verna lenda bala verna lenda taka era talnga mersapa account di chico in sole Sarava account di chigo na sole sara set up takatuna non budget accounts nangon nga elap ni kinana ken risau sa vinde sar nga na elap na be account de kede be accounts kede drop boom 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 senga tale ni mo drop takatu senga kimisa ulang nga ni wangko Sangai botungan na disposable income account ko ya mo ran lapkin na Village 6 lengun coffee na Gloria Jeans yang mo nga sawit skin na ilaw ko na disposable account kasi ako sa nga Sabi besar. iyo ya na pay Nasing rasa nga nalita tartal total na benua na benua nga sa lava ki melako kinasende sa kuasar nga. Iyo ba chigo ya na ken concept iyo kito sang sarni bia Bito sar libna tap na Kenalawa. itu sing via enforce ta kasar vale itu ya open ta to vale lain nang ngonong go gong gits kendal le wono menta mga nga ya na rent na liba na wai orton to watake na tamo go bread crumbs supa kito na loktak Nabi account ke daerah ni na tatarkina muni tatarkina na groceries account na wedding account na funeral account raw ni na tatara na bi account watching an account ke to na locked tu sing binakata me lenga na wai tu sing binakata me lenga na liba tu sing binakata me lenga na rent itu sing binakata me lenga na ilaw sa bill Kome bambu me tumbu lawo bakambule lawo ina bing tampang na sambera mai Tangge chuko na walking ATMs Dr. T walking ATMs already chung goreng no na walking ATMs nangono ko tiba kau beli cash tak na mo empesa asen to na kabaya o na line tun don taman line lewo in a booth na siya na Vodafone tapos ito sa makasamta kasi sing doon may baya walking ATMs is a concept ni United Nations UN they introduced doon at tambanan ni UN ko tamay na concept ko ni walking ATMs sa taga pa binang-search ko na son of no may Asia go Dr. T Nabita matayan dun dua tambihan bita matayan dun dua eranio kestaka eranio digitize taka na ilabo kembali o chiku bangko sa binakata doon na tolo na cash orang kriangain doon na koro singtal niyo bondo lori se bondo taxi se bondo basi mo lakon to na bunua itu nga erna wabu kitskenda tunga Ora rauni da kesta kana ilavo si rauni ra digitize ta kana ilavo chung be go donon dol nan tolo via digitize ta ka me rani lavo ni me na sole e chung so in coro e levi chung non ra digital sole digital money rauni ra sulia mo 1000 no sulia transfer ta kana ko na $1000 sange chung non ra fees $2 $2 yung kito na pulis ta kan tampanan baleta satu na talaga bi kito na Reserve Bank tigueson na bunoya kito na doon me kito na red sarva to sana red wa matua me kakundo abuse ta kana na facility iyo Hanggang na purchases with the QR codes, Dr. Ting, the normal thing, you just take your QR code, o lang o scan ta kayo na in supermarket,
Sangkai cukup talent ko na purchases with QR codes from small vendors. Or na small vendors, market vendors, or roadside vendors, tunggu isang tunon na QR codes. So level ina suli na QR code where kita na market vendor su na bibo no kita nga. Pero ran print tak nga ba tekir non QR code. Korendo volte kimbu, volte ki pinapiu tu nang pachingon salan dan dola ko nanji sere kirak. Tunga non QR code. Mereka kunilang ka na bisaw. Kunilang ka na bisaw. Ulang nga niya, bulian ng buko, bulian ng news, bulian ng pinapiw. O scan tak nga ng QR code. O turn na new, o ko kan. Nag-confirm man. Dahil sabi turn na new, may narito man to ako, buliting new. Sa confirm na ilang sa laban yung non-account. Hanggang turn na new. Kung saan gayin reba sa. Ya, orto na bi features kaya ko kito na bi kito sa nanamak chikina ni round kito sa na bito ani na makete na mavalo mai singa lutu levo. Kaya chikuira na group wealth. Wata kina peer to peer lending na group wealth function ya na kenda na song ba matubale song ba Oniblioti, song ba Lotu, song ba Vanua, Tikina, Abusa, province. And again, kito binagato chico me kito na bautia na tamba na group wealth in a buloko December and I'm bakingo 2022. Na peer to peer lending kito na magichiko me kito na gay Beauty minus sole platform in a bula tune bagi rosong bulu ka tolu nambaki lakamay. Peer-to-peer lending kapag chig mo Australia o lengkan mo silini o kere labang at $1,000 so kere in $1 boom kuna mo sole o di ba ko tikinon ko Aku tabi nunggu bratanggo, nunggu tatanggo, nunggu ninggo, nunggu friendgo. Boom. Arto sa nagay bola-bola nga may, orange levy ko $1,000, 3% interest. Gota letu na orange lang abi ko $500, 2% interest sumiyaw nga nalomani on na bula. Iko sa nandang tu Australia, on na rita no mobile, na may to kede o sana rita kede okay set. And o sana gay select ka o di ko binakata may raw may slavery ko na ilaw. No na nga presta kina confirm mo ko ya. No na labo lag nga may no select account to my select account. Nangono ba tanga ay create kina na sole na loan debtors account ina nona account o kwesle mane labo nanugu sole create ka na loan creditors loan creditors on my side nangono wiso mikina nilag may nakin bisaw nilag na may bango boom lako kedo nanungu bi budget account boom lako sar na suso mi be kwa watori loan kinaya na calculate ni interest na kakit ba ta kakit na system singin total go singi go na nito go na kakit wa sa ka ba na rusabul karon ng paki siya nga ni kito gay may sangat nga min ginito may reta na uli kito orto na siya watch na uli to may kito gay basa nga siya nga go na ka kito ka ba makautumay. It's been tested and you've proven it. Nalibu di kado sa nakaboti tiko may same. Yun, ang bangkera mga tao na the biggest bank ko mga tao nito system they look at $800 million. So kapag kasawara ng doon ng bangkele ko mga non to portfolio $800 million. So it's proven ni Darataka na system go. Yan nakalbo kito siya nakapasaran ni si permandangan ni form tag na software factory. Si permandangan form tag na software factory kito sa nakabo. Kito sa nakabo. Iyo. So go na features ni Sole
na yabutu ni sole se sole paki na belomani we kawai taki we bukei we will say share and care and love for one another. Respect we bagaroro taki, we bagaturang taki, we sautu taki, we bagalutu taki, we bagawi the renewing of the mind. Menda buli na wambuli lawo, wagatungui lawo, maroroi lawo. We tangomaki, protect self and others, protect your family. Tagada basam transparency, we bakayalong ganga taki to encourage others. Ay nui bo ni bitabang na di na sole sulyang may donelo nui bo weekend ay ni sana tumbu taki na non the savings o kenda kede batam bekin do chugo weekend ay ni na tumbu taki na non the capital base. Nin tubo na capital base sana raw weekend men da ka kina libuna ka na entrepreneurship da via teguna non the business sa raw ni da teguna non the business ngona go sing raw chu da via teguna don business da la chu na pangin bi baturo te taki da via la chu na ANZ Westpac BSP mental loan no go philosophy no loan. Save the money and use the money to start your business. No loan. Zero loans. No debt. Sa totokan din. Dr. Tingo na target market. Kito target na unbanked. The rural and remote villages. Where na tuin na beya tuin na settlements. Dr. T, kaya ka beir bikenda keres, wera na chukuna settlement, wera chukuna beya tuyan, wera chukuna be ulni bunwa, kaya ka in the drop taka $1 every week, $1 in the same, in the drop taka na deduct and forget super, Dona tamani sende boy tamera. That's $1 for every week, not $1 a day. No. $2 madawa. Rawa be kenda to na kawai toke rawa ni na drop taka in $2. Singran do sing tukuna sing rawa ni tukuna me sing rawa ni drop taka in $2 no deduct and forget. No, they're lying. Unestablished low-income workers, casual and home helpers, moms and dads enterprises. Where na do dulu tu na vi matuwale. Where na pagkabutuson na kala. So home shops, agriculture, fisheries and livestock farmers, small and medium enterprises, roadside and market vendors, landowners. Ni sol na lisi. Sol may bang na lisi. Wag nga may na sol. So may drop take vida in ano deduct and forget super may bullet tu. Ranya mga taga na ilaw kaya. May drop na ilaw may drop in deduct and forget super. May round in gay investaki, unit trust, Fijian Holdings, FNPF, Kontiki Finance. Kaya na primary, high school, university students, kito target tagirta nga na manibuli. Ni sa tumbo nga may nung manibuli, mer sapa buli di, mera daw maroy sente, 1 sente. Yan sarang financial literacy Mitik mo sarang ni sir kalalay. Dono. Dr. T, au na problema na kanta sa totolo. Inove features ni sole blete sombe kana tarchu ebe na app yo na app ko kito sa takapang ko portus na may go we ortuna nito developers this is gonna nom sign up screen two-factor authentication verify na lapan na code na nom mobile mo verify taka enter taka may nom details. Hasulian ko na congratulations mo sa ano mo sign up ni sa wateray mo pangatak na
na sole ngo na text ko na lakpan biko two-factor authentication ko sa datakaba tungo na bi bank taleso kito talanga kito takaba na two-factor authentication sa wala nga ni ng banko iya metararo sarado sing indendre no ba ko yun do na email na no email address mo raw niyo click ta kana link ya me activate ta kana no sole account gonna no sign in ta kana no nakaiba na kinasole siya ni link to ina no ka ni patang na mpesa menachuko no Vodafone SIM o nagay pangata na mpesa na my case menachuko no SIM ni Digicel mo pangata na my case o sole siya sole orang itu matanga kira na no kira man no mobile mo takam do via transfer ta man to nila ko o login transfer ta no milabo bitin no pin number transfer out log out mo na phone in total sino mo to ana kay binakakin na sole orang ni ko tanga induang na phone sa ka kibagar to si binakata na Digicel sa Vodafone may kito didika kito rin set up taganan nito era ni doon set like this mera ko ita kito rin operate takin na siya ni yalan itu bayar na ISP providers na watagir na network providers na Vodafone sa Digicel gonna sign in no sole account gore chuko no balance nando chung bangana no bucket na biung gorin na disposable bucket na reda lomaya lakala lokaloka chiko ya na ve features klako na features ko ambita chiko takti ko apa matal takaili go era no lokaloka chiko na purple chiko na buno ko chiko kina na ve features kede ko wa waritaka ko waritaka chiko liu and no chiko lomaya and you extend taka and already tell all the other features that are available to you go na profile go la ko click taka on the top left hand corner na la ko may nanong profile kasi nga chung nikimi tamba ran yung bito nikimi tamba click nga nanong photo profile attach taka nanong photo ang may nanong photo sangay chung tali sotal na menu items chung gori my buckets we can kede chigo non the QR code in a sole okay da kede chigo non the QR code run your trade with your QR code run your woli le woli na kaya na QR code run your woli taka so na ka you have a garage sale you just use your QR code and they can transfer the money to you gonna be ka muna chungo top 13 na buckets run your create taka as many buckets as you want. Iya, kito bialangat chugo na 20, kito bialangat chunga na rusang apulu Boleh tayo chugo so nang padi biali create taka 21 raw unan na buckets. Ya go kito bitunga me align chugo. Align chugo mantanga me rusang apulu mantanga. But actually sing round ni create taka level yo kito kumani na siyang ni Sangge chunggo na bibakat tali nung sa krita kinamatay nung bakat sangge lang may gonto na bakat na tanong ko na steak, my steak. Na steak go to piti, kito develop takong ko balechir na farmers Pero na farmers nanondra guru nila waran lang may bula tumbeka, bula tolu so bula ono gailak manondra lab so 1 year cinkerona bulan gay lang may non relap ni lang may nilaw ya era ni bit so nontol lim so nontol kana ka kito nanu mo kito melak may nilaw bill na steak in a steak sangera nyo set up taka na labo from the steak maybe the melak chuwi nanu mo buckets na ve mabawang mo baka mo be sumichik Beta que sema, a vitu sama gulun dulu ya lak ke de vies modus. Dia nasar. Tun melakani biu na step. Sange ve madau.
Sangay lako chukme. Me bakanga ay ko biso mi chiko. Bakanga ay ko at nakataka chiko nung office. Eh? Ina puno ya salap kinanito pa na nano Dr. T. Ya, Dokachin. o create ka nung udang gore rent, groceries, electricity, chiko tali so ira. Gonna be buckets kede o ren create. Misal ako chiko ren sana gay activate ta kinano mo o sana create ka nung buckets. Sana gaya tuko na okay o sa via tigu na o sa via mga tagasarangan solem o sa tigu bito na ilabo. Bunonggo gitu we have to comply to Reserve Bank guidelines. Bunonggo to sana gaya binakator to Reserve Bank mo bito may numo address, bito may dono numo ID card. So iko nga, o chiko ipalang go, sige lang may nito office. Sige lang may dono office. So yung chiko nga may balo, ang dami ito nga may balo, upload ta ka na mo ID cards, no mo birth certificates, o upload ta nga. Eh? Sangga ito ni, okay, take a selfie within Sole. Ika, nabunong kito sa nagay verify ta kinano mo kemi tamba kinano mo birth certificate kinano mo ID cards namo nga kito sa verify ta kina gonna Dr. Ting gonna this is the only manual process in Solid, the verification. We have to comply with Reserve Bank guidelines namo nga sa activate ta kina sa activation. Your request has been sent and we will kito sa nagay radar na no IDs kede sa nagay bato we kito activate ta kan ng accounts yan. Gonna deposits around your deposit ta kan ng milabo kina no mo account din. Gunong ko kito sa nakataka chikin no kay BSP ng banke. Kaya nandambe may muri, kito wangatakan na to internet payment gateways, meron ni deposit ta na nung nila, na nung ni be account din. Ang nga ni sa okay ta kina, sala ko sa nga may na $250, may nalong normal mainstream account, nalako kina nung short account. QR codes makananya ni sa mga takatu gona QR code ni kundan singgo kero vital no kay bilising na to kay ni kundan kito grammar to na mga na QR code ni Sole sa sulit sigo may nangalala merto mikito sa nambitan na nito Sole yo na bi supermarkets kaya kito na bi kina na Sole QR codes sama ko sa ko na QR code ni Empisa ko na QR code ni Mike's total na QR code ni narega sana warlong may na QR code na kinarere na batong boy QR code ni Sole todo watsara nga nakani via mga taga na yan bingo na kedo transact kina bingo na kedo dag kina biboli on ang beauty na ng PIN number PIN number ni simber ni lako na ilabo may no account de kina ni account ni supermarket se vendo talakim brogi bolichi successful transaction history do na kay kalib sara kito via introduce ta katok tatis transaction history na statements money round ni reda na ni statements money reda na tubo kede na ilab kede ni bi labo ko la ko tumba na labo la ko may loman no account kembal balea every single account no account ni electricity and do na kana statement no statement ni groceries and do na kana statement no account ni telecom and do na kana statement no account ni mate funeral account do na kana statement we account ke de do na kana statement and kana statement de batong do na kana rewrite it will give you the opening balance transactions coming in going out
and gives you the account balance at the end of, as at end of that particular date. Sampai tutok keserang ya dokter tim nunggu mulai kira matangan don statement don nampang ke sing matale empesa sing ni raw ni sing madani klau sing bangtan empesa yung go na re no statement from your individual account sana gay kitu the capital ngo indo na ka dokter tim make consolidate all your accounts. Press one button, consolidate all your accounts, boom, into one statement. Very easy for us to do that. Contact maintenance go Dr. T kila nyo kenda do Facebook. Saya dapat baru kenda nando tartara wasma contact you build up your contact lists yo sol tengah cikuna contact list yo singra no bakaban dona search most search Dr. Taris singra ni ko bakaban you have to know the account you have to know the customer number kembali runa bitar tar mantai manta runa bitar tar liu sana gyo kilau iko no sana gay kila no customer number sana gay build up taki na no contact list sana gay watongo na kinirerai sana gay watongo sana gay lele besar go Dr. T sana gay retang go sa reader to no contact list sa to kaya chiko na features ya chiko na balance ita ke chiko incoming chiko outgoing Dona feature kita introduce taka Dr. T na quick send. Belata ni kuatal ni lago press wango dona button press wango. Quick send go press tak nga may na loma ni purple kay loma dona function juga quick send. Muna nga press tak kina lago may na $5, $10, $50, $5, $10, $20, $50, $100. O Torang wango slide takasong to the contact you want to send our $50. Confirm, put your PIN number, money is transferred to that person. So, kita biar rata kena taka biar nalio ni benua. Lift the standard to another level. This is innovation at its highest, if I can say that, the Tokondin. This is developed by local developers. Inward remittance, we're not too many balang in the Biabaco to Manelavo, Nangona, Obia Matalta, and go to say Mosway with the Gerto Nambange, make it to Mataran to internet payment gateway. Nanguna sana raw kina rawa nanguna sana raw kina ni sana rin ipangata na inward remittance function in a sole kembali ni login na sole remit the funds instantly to go sabar tiktu gorin nio Simon ni narumbe via bako to chiko mai na no nai lavo kibe penyo ni narumbe chiko vici Simon ni chiko mai nislan Nina via bako to mai bako enan dia sarangau Simon ni ko chiko mai nislan di na bakat da wa lako kina nai lavo na $200 Kembali balik sandu kira-kira usah kira-kira manta virtu no kanggo chiko mai Amerika ni to bako to mai dona lengke chiko no guren lengke chiko no electricity da bor bill o sing sumera do bako to mai $500 orto reni bako to mai melak sarangan electricity bakat kembali balik Jangan terita kok sokwa kedua. Ang takos Kima misa klakya dia fai waktu inan weekend na tauke.
singi faiwa nga Guichi, faiwa talaga may Tuvalu, faiwa may Tonga, may Samoa, toto wata kenda, toto wata kenda. Toto wata kere? Iya, isa vako Manila, may vako sa nga, sa kira may na rent, au nambito na nomor rent. Au nambito na nomor rent, bakit? Sabi na kata may Ronan Tola, o bako tinigit ko, $500. Tulan Ronan Tola, may nomor rent, Ronan lakon ng electricity, bakit? Au nambito sa nga ni Ronan Tola, may nomor electricity, bakit? 200, au nambito ay nomor rent, bakit? $300. Kung nakasar nga daw lang tiko ni daw saya may nasilin, ni sagay may bisa wa mera katukunya ni semana sim. Kim do kilaci kon do may caman do wako ilaw may. Kaya di na saranga. Di na to. Na kango kito vanan ya kompleto ni kito gue customize weekend na kau Pasifika weekend na kau itu ke Pasifika. Betul kono nondaleng kango. Satu kono mengo turang kono kango tani ala mbuli servatu. Sana langai maku tu na baka ilawo ya ni viti. Ni saduru saranga kena pocket itu doru beduru kina. Ortona pocket ya, ortona baka ortona di account ya. O sindra wanio we lock it can be to my orto in groceries kito singi lock taka they can use it for other things groceries ran yung lako na doon na nightclub repang taka we don't lock it iya kebo kaundo sa wako to may doon bito may doon na electricity water rent and deduct and forget super we lock it. Satu token din. Yeah. So because we know that's Yes. our weakness. Our weakness. We are just trying to help. We are just trying to design something that will help our people. It's so relevant. Nakawito kay Pasifika, Vici, tao so samo toto wataket. Yeah, sango na nga sa transfer kina sa confirm. Boom. Lakuin nung account. Kaya we check ta ka nung transaction statement. Check ta ka nung statement. Print your statement. Oh, don't print it. You waste paper. Oh, read nga nung statement. Kung baka sa parita ko siya. Yan na rin. We can mamina chiko viti, can mamina ni withdraw ta ka na ni mami funds to commercial banks. Kimamina kimbalbalaya ayaw. O sana chiko nung account na sole. Chiko baka nung account na nung current account ko chiko na Westpac. Ayaw rani o transfer ta ka na nung wila o may na sole kina Westpac account. Ayaw. Nangononggo, kito na kaman kanggo, kito na gay mga taka na facility ko at siguro to na BSP Bank. May gay nakaborto na transfer. Iya sa nakabot siguro na matintu na Reserve Bank and do na National Payment System. Meron ni buki mami na nakabot siguro may na new innovation fintechs batigyan na bin bank may kami transfer tech nga. Mo transfer nga ko na solid kina Westpac. May instantaneous. Kito ka may Papua New Guinea. There's no problem. Yes, nga introduce tayo boy which. But at the moment, nangunong ko, CMN also, siber ni Uchi na National Payment Switch, kweta ka na National Payment System, NPS, kweta ka na Reserve Bank of Fiji. Nanguna sana ako may kina na withdraw to commercial bank sa wakang andangunway. Transfer nga bang ko instantaneous ko na Westpac. Yeah. So, but before you transfer again, separate transfer bito ng PIN number, money transferred, then Dr. T, kung bito nga na kakitu, so nung na rin to rubya wa fancy or to nung developers to we introduce ta kaso na go na dark mode ko Kembali balik kaya kao sing binakata na white mode o
prestangan ako nga juga activate dark mode ko juga rana button no redo chungorira. Oh, kotogera, right. Yeah, Activate. activate dark mode. Ngono nga slide ta kinabango, it's gonna appear like this. Yeah, a scientific katalangan completely so like autistic children, autistic people where singi binakata na the light they like dark mode. I was saying niklang o sangge nikla cuma ngono go. So it's a good option men the kaman to na ka me world class. Yung ko develop tagibit me world class. Kun da ka to na ka bango me ka tunga mera. No. World class. World class. Beautiful. Dr. Ting, salah cuma ko na utu tinong slide go to na nunggu management team. Go do na singa men rugay vital no bata na maramang go Mrs. Mere Wala na nunggu Chief Executive Officer, CEO ni Sole. Siama cuma go may Sydney, may Serne. Na listal cuma na singa Moniti. Nabi na kami doon na singa men ron vital no merklat nga na leni Vanua iviti kirana tumay balang Chief Financial Officer Tony Wanganabete, very qualified, work with PwC, PricewaterhouseCoopers Melbourne, PricewaterhouseCoopers London, Simbernile semua iviti Michael Maxiale, gori na donaturang do yung business ne company secretary chigo ni Sole. Christina Rokowa, gwana nito regulatory compliance consultant. Letong gwana nito sa dili nila ako, pinakatinan to risk mitigation to make sure it's solid. Solid. Go na maramang go kweta kapag chigo na nito kanikawin na Reserve Bank. Gechungo Amelia Makutu meramani notong beka serewa kana business development and marketing consultant. Go na board of directors, awina kata wikimni na nonda itoke ni chigwe may bunotani ni chigwe vici. Doa na timi wana nawo na timi go. Ya, na chairman, founder, sangkai chico Teto Tambaleka, CEO ni Telecom Fiji, COO ni Telecom Papua New Guinea. Atu Siwatimbao of Siwatimbao and Sloan legal firm, based chico my Christchurch. He's our board member. David Patrick, Dononogitokan in Melbourne, very experienced in the area of investment. 17 years and on a clinical veteran back in on experience. Waiting to go in Melbourne. Duri Bonromo, former management staff at Reserve Bank, Fiji. So, a level to nanongu team to Reserve Bank background. Talagang naraw na nitutur nito voltar ni operative Vici na under the fintech sandbox regulatory guideline. Siyempre John Samsoni, nalugay Dr. Mere Samsoni na founder ni Hot Bread Kitchen. He was the managing director until the COVID mandate came in. For those who are vaccinated, they can be directors or something like that, where that's the reason. But apart from that, he is a director of Sole. Lani Rangeunke, very experienced in the area of international and development economics. Based in Washington, the World Bank, Ronambaki. Nunggu alternate director nga na nunggu manelewa kalau laini in case so yau lakon toro benua so termati sedaba please my daughter can sit in the board not as a chairman
Teto Tambaleka usually sits in as a deputy chairman. Gonna founding members, vina kami ni reda na founding members, lete singiraw semitukana on his own can't start anything like we've started solid. No. Ayaw design nga. Design nga ayaw was siguro to nung developers do develop takan na kanggo. Yan nakena fair na bikake de ayaw sing ni nunggu long ni bitebaka. Go na no tulong ni bitebaka or to na lango. Ayo. So go sangay wiltal mingo kita chingo kito directors management chico sangay will mingo pastalay where very experienced in area ni treasury function ni lebuni kanisole treasury imuri at the back of sole lagu chuna treasury lagu na lawong na iwalangi lagu na vici walangi go na nona area na turang ni dona turang abondo bolo turang ni bangkan bo pastalay brother skeli itu kutongo waskote tongo na wabici na orange iyo gore former CEO ni British Petroleum engineer by trade, so very qualified you know the wabin binana klo the wabin binana klo ni da biatarada kento na karangay ngolem ayo rakede na ortongo mertong may brace takan na set up tagi na solid Chutang goro tu saya rayawa president di Tapioca Growers Association kita was set up tak lilubi kitunggo kita set up tangan Tapioca o satu na chugur tu Tapioca Growers Association do warakan na lagu mena sole au na terana ng 2 mil Tapioca mil isuwa do na west do mena north Antena ayo Tapioca is a really food security. Tapioca is the best, tinasal. Iyo. Sangke chiku tale orto tale na kenako usapa matao tagi orto wachani. Dr. T, ingo na uti ni mga slide mo. Nyo kito sa ito ko chukmena nito yung pagnibula may kito sa wala ka chukweni na wala ka sar chukweni na bulbulu. O kito kaya na founding members. Nakakito sangke na lumango. May form takin do na board of next generation directors. Sarangay lang nga may orto na duilubay kito wento duwa nga. Merto may form takan na board of next gen directors. Chungangor kalulay ni susulut tambaleka na lubay teto tambaleka. Davinangor na lubay pastalay. Jordan Tuituku na lubay brother Skelly Tuituku, Fred Cado, part of the development team, Kalei, Sinloli na nabungoy brother Atu Siwatimbahu ko may Christchurch, Penyo ni Narumbe, gonna head of the development team, so nakakita niya rin gonna turang kaya develop tak ang go but to na team kaya na ilim ni not to development team Elizabeth Walwala na tumpu merama pan itu CEO very qualified, very highly qualified, Bachelor of Commerce and Law as well. Hanggang chungko Eva Minabete based in Townsville, gonna be brother Johnny Wanganabete. Na nito Chief Financial Officer. Dr. Tivo soto sara ni sami turmang balausar na numuni ngaw na karni. Sa totok ke may matalaw semina wikaw seni ko ndra kan dali ni vital no sala ko tunggo au sare di kalolay ni sa tiko gusto mo tiko sonataro. We na bakarong tiko may ke may buli ke kina semi me bakawa ka tiko liuni nandor may vital ni ko ndor tik bubo nindo na sole series bakanggo ni ko ndor mitik bu tabon singlo tulebu
utia sangai roni biundo ni tuba mengai andua na virtuna leoni sole nandona mada mengai suriti mai mengai mi Don. talanoa wasiana nona tampana ni puli kena kakaka belat ndona kai tali na numpa madal ni kwa semi daret serangan nira tiku serangan ave kanti tuki era tubira na kena kuroi na kena raka na non rabuli o ngai kotira batamai alak may baka nabikyam ni sibi na bakasama mo kotira to batamai na lalangor to na no to board of directors sa kay walter nga may or to ni tamangon tatokan din Babin binana kalo Dr. T. It is God who gave the vision. It is God who provides the people. It is God who provides the funding. Go na song nga kito na corporate na tamo na kito corporate prayer team kito do sota bata na lunchtime. Kito may masu. Masu kito siya taka. Maniubat tumbura reksar may virto. Nakau tetandra tu for 14 years. Nangono nga ubang matal tagakin. Bakar tulan te may vida na taika na. Tani satu virtu nakila. The chief executives in their own right. Nangono nga arto nangono kinabango. To eu não vou dar na design. Orto na lang ko na kena fika tagi na ilawo na kena kakeda na lang ko na reserve bank na guideline na kakeda. Eu singi I don't lose my sleep over that. Eu singi ayo. Din sara o tali takbali bro na mutu ko na meya ni na kena tau ya butek nga iviti o balati ko na ando na kau dito ko na meya na kila ka kay navika kilo niya tatanda takmay it's based in Fiji. Masa mo na kina di tuna kila iya. Orto matanga na developers ko to develop taka na system ko to boleh ni ngoni to kito. Ento nga ngoni China. Orto ngoni to kito. Dangge wakilai ke Dr. T ni tuwe kenda na kila. To be na kila what the na damo na experience the qualification ran da tarada ke so na kabang iya lutiu talaga na kau dito ko niluya that we want to have a production type of nation and not a consumption nation. That's such a very powerful statement. If we continue to sidestep maths and physics and sciences, will end up as a consumption nation rather than a production nation. USP Council. I'm a member of the USP Council, and I'm telling the university, USP, na mathematics. Na mathematics. Salah ko nungo. Ayaw sana singhayta ka na computer science graduates, o sana hayta ka na mathematics graduates, o nang may wabulidira na IT, araw na bulida na IT. Kandrendre na mathematics and physics. Ayaw sana ako chikon doon ko, o sa tuna virtu na university, USP. O sana singhayta ka na nung do computer science graduates. Au sana hayta ka na do mathematics graduates. Au nangay may train them in IT. It takes me only 6 months to train them to become production developers. May liu man na mathematics, liu na sciences. May build up na critical thinking. Na question all things. Question everything. Why is it like this? Why can't we do simple? Make it simple. Why do people line up at tellers? What's the teller doing behind that thing? You have to do critical thing. I don't want anybody to come into my bank. I want them to be sitting in their homes. Banking.
Meka kuat tali na lako cipu na bangki. Dalang nang go sampai lain satu go. Kendo. Ora ka nangona, baka Lucia tu nangona mundur itu, eh? Bo bagus nih. And you So can be using that time for something more else, more productive, right? mathematics and the sciences is the key. Wow. Mathematics and sciences is the key. Yeah. Average science graduate, average, very average, C plus. But if I can bring people together and build something like this, imagine the people who are in the A and A plus. Oh, you'll do a great things. In mathematics and physics. Sana kayo, wag kang tumubulo, nagkararanita ka. Si besar. Nah, taruh sa ngolamin ko, how can people join? Binaka mo ni na meron na Facebook nga gori, search ta ka na Sole Fintech. Okay. Sole Fintech. Ni follow ta ka na page ya, baleta ni na Sole ni kin lango nga natakin na launch. Okay. Lango nga natakin na launch. Kita usah bita na tawag na URL URL the link ina kita nambita na Sole Fintech Facebook page nalaktalan Instagram orto kalau lain orto nakita ka orto nambita ng link social media ngono ni nalaki na ikya ngono click na link ngono click na link bang basa nalak mo indo na ka, do you want this app to be installed on your mobile, the Sole app. So, kembali balik kita sing pinakatan nito app mo niliko to may na Sole na tamgo na stores na what do you call Apple it? Store. Apple Store or Google Store. No. Good. Because the reason is if we do that, they will try and take a cut of every business that we make. Sometimes software tools of of our revenues. No, we do it our own. No, we don't share it with Apple and Google. No. So kita na ngona nga ni follow ta kina na Sole Fintech Facebook page. Ta kana launch na single tulebo na matalaw may kita na upload ta kana link to the Sole Fintech page. Boom. Click na link ya. Ako sarang. Yung mobile, boom. Do you want to install the app right now? Click yes. Sana install na app na Sole app sana gain tambit juga na no mobile. So every time we want to get over bang tak press tangan na app ya. Then Dr. T going to na it's an amazing thing, amazing story. Tutunan ng developers, they don't want, we're touching the develop takana app in a native app, say web app, sangay chico indo ilomando na progressive app. Sole is developed under the latest progressive app framework. Iyo, viva kurumbuita gina karto da kabuchu naman ko, they very young. 20 years old, 26, 27, 28. Gaston to chung nga pin dia 31 ka kasi 32 pin na ron. All the rest 20, maybe 25, 26. Iyo. Totoo kan din. So inspiring, eh? The maruta kan din ni Renan Lumenda. Karatampa yang pagi ko ya, and they're making a big difference. They need to be congratulated na nonra ngole na tampanan ko may buke na nonda pakatumboy labo na nonda mamaroy labo buke talaga na nonda biwakan ni sibata basimi balete ni dando kilani sarungo na dando bakaw sili nila ibaka nga takirala da sabi nga luwitu sa libakabuna na bibala bakabuna kakasi andali babuna na siya nga nabi maloy binaki nakango buke saranga me baka nga takin don na bikake di na to okay da do tumantapang ko do kira may don ron dola do kira may $5 do kira may $2 kenda sangke maro ke ditu non tapakasan santa gay tundu sempre summa kang sianga no more
No more. Waktu tu maybe on $300 na create na kautun juga waktu peer to peer na create na loan creditors on my side, loan debtors on my side, loan creditors on the side. Karena gila aku cuma na reminder. Nangau you bisa mikir na lang may bangko boom. Na pita ke so mi que de ver que do sim o se meter no tarong chico be kango brother tabale wala na tulna ron tolo slebi kuna bula tulso no more, it's finished, no more. Sole na bingo na nga biso mi kino tabale na mga Manila na musuko na musuko may ko melak may biko. Whether it's $20 a week or $20 a month or whatever, mas mga ano bisa na paid off, the two accounts drop, they closed and. Ina tara ba may baleta na shareholders. Dorangan raba so meraba bolisea. Tarun na kung gori Dr. T. Kito arakabe doon na share drive. Ko around ni kita tracking na app ko ko atu na juga kita rot kina into na 2.2 million dollar satara na app ko kita gina kata me launch me kita taka na kango merong ngono me kita gele atau ngano pulong match na pagminggo kita sana gay lakotale na market. Mambibi ka na kau itu ke. Kaya cikun son misende $400, $200. Ni marre. Nangona na tumikin na ngona kita na lakotale kin na market na bulong machi na bagminggo. Moni na sudah may na nomini body shares. Ngekak Ovina kachikemba na kawai toke menda toke na sole. Belata na vingo na keda na lapkin na dividend mela ka tsunga weekend. Ni okenda nga tabanga taka kito charge tak weekend ni dona fee na 25 cents. Ni to fee transaction fees 25 cents. Vingo na transaction na 25 cents. Singin dona subscription fee, singin dona monthly fee, singin dona activity fee mendo charge tag mena no fee. Wingo no kena ngau transaction 25 cents. Transfer money 25 cents. Ni wingo no kena ni sile chuma kina 25 cents ko la ko chuma na sole. Ke baka oni token na sole moni shareholder na sole. Oni na wasiatale na dividend nga ko la. Iyo, ngai bina talanga ya ni same match Mani baka samtao juga ni maroro juga ni lavo na ngono kito sana introduce ta kina me kito dolabo kina na policias mani policias na sole oni sare na ni sare di au redukto na leoni timi misalnya ke bato wikem ni na reda na ngono sana tigu tidi kina na sole Kimni sana rarasan nung ni Batulwa. Oh, yo, ono polisias. Berarti ni sabi din na sole. Orto na bulia na 1.7 million. Sebenarnya tangan ni taran do naka. O siya bultang na concept. O bultang na concept. Sing tara. Sibir taran na balik. Sar bulia. Polisias. O kimni na kay polisias na match. O ni saray na nailapo sa sabi di ni na red na kena binaka na kena bang na kena berbere ase lava oni sana gay patulwa se ni via polisia se ko ana ni to kito no puti chungo me bulong match na bagmengo 2023 kito sana gay lakatali kina makete kito lay bangkara lavo me kina beleta na boli shares eta ko chungo singi shares wala nga ni sole ko na sole Fiji, sole Samoa, sole Tonga, sole Papua New Guinea, sole Solomon, sole Vanuatu, sole New Zealand, sole Australia, sole US ni boli shares juga $400 evita ni via para boli shares kina ni boli chiko na shares ni vi kele wara na kele na vi
sole lalai tale set up tak nabi benua. Total jangan go Europe na do na sole Europe. Yo, kaya lele bu cuma Europe run set up tak, but they can still use the sole platform, eh? Right. Dona kake tu bina katang ke tu bina kap cinggo. O kenda na va citizen, dual citizen e bici. Rani oni create kana nomini account de bici. Rani o create ka mo ni upload tak me nomini ID, passport ID, birth certificate de me proof taken ni o kimi citizen chico e bici. Kembala sa create na nomini account de bici. Kembali nabingon na kita nga ni visum ni kina Europe sa may Afghanistan. Ni mga taga na naman ni debit card sa credit card transfer may kina naman ni labo may naman ni bangi kiri nila ko may naman ni sole account ibit. Bala tanto na lang kakitore da Dr. T. Yeah. Na lenga ni valo loma, wera na lako ibalangi. Era baka wilabu chiku mai bici, era baka chiku ba buno chiku mai bala, baka wilabu chiku mai bici, memaitar dekin dona bala se dona ka. They send 70,000, the house is 10,000, it's a 10,000 house. So mona do tale na talno tale urungo ba sangai sa mo gaji sel tal na pala yana ilabu baka chiku mai. Ako chiku mai. Baka chiku. Sen, no more. No. Set up tagana no account di bici. Vengon ga be bula kete o transfer taga mai no milabo mai Amerika, lako mai no account di bici. Ke bukan dona nenga bici, dona ta mo, dona somate se dol kar be kere la venyo iko transfer taga mai no account di bici in Fijian dollars. Boom. So you Boom. still managing that account, eh? Si cukup You ko na manage, koko. you manage You your managing account. it. Yes. Yeah. Boom, so mina no mortgage loan. Boom, e se anta le oba kota chiku mai be dua, monge o koya menge le soso mi chiku be. No more. Finish. No, those days are over. Moninge lesu mai biti, moni mai retire biti, sa tu na no muilao in your sole account, Maka kuni lenga, lang may bangko sa mo gaji sale somebody o sa yang bagi bitu 10 sampai lang tali mereka mulai tak. No, ya na bi bambul bi bakal lomatek ya. No. Nasaranga. Bi Nakaka lomatek. ngai ratu ibalang na nakaka bongi na rakim patampetar bo sote tu Yes. No more. Satu toko bakawati semina rayawa. Kemami babi di binak chungo musir chukan go si bitendo na raba kata barong chungo na bongi binak ni kuwa. Sanga indon di na ulun de yang ni kuwa. Oro ni kaya. Ni da toka violent libu na kata bulida. Abau si bibi kem ni sarangana bakai bola o ni sa matanatak. Ena mati kemami na kena Dili baki binak na ni bisnis siya hindi now tu binakatuna tu baki ni num ni bula bakay labo sarota me bakay yotak na Reserve Bank o klan ni sobir na bakarong tinggo na so ti ko na lomolom marua iya o klaro ni kaya kota na lomolom marua na vitalo ni kwa o anda sa vitalo sarto ngango kisemi na nona tambana saranga ni nona daka na puno saranga bulikina daka te ko kina na lomo ni bil sa bul na baki to toko bako tirto na leoni timi na singlo tilip may gosa na tabo kina sa bonga bikenda menta ngoleani da bitokoni ena kena didibakin na sole app kena business to toka sambingo ena bukunda na itoke kira talaga na wekanda
era tiko na wasa Pacific au marota kana kau ni tuko na maya na inward remittance ken balambale a semi we ke mamina vi sole kilabo tiko ya mi ke mami lewe na tartuka na sole era Yeah. na kana vi wase ke ni labo ke baka ke mtiko me viti se balangi sa rong bina kantina ni Yeah. roni ke mami na tiko utak ngando ni mami sole account me viti era ni ngai bako ya ni labo ni mami account tiko na Yes. Yeah. Tinututo ko, Dr. T. Ako may doon ngono binaka. I'm excited. Wabini binaka wana clone buku kilakan el matua. Creativity, innovativeness like may one clone. It comes from God. Kenta nga menda bul takana bula binakatang clone menda bul kina. And he will provide. He will provide in abundance. Yeah. So na madalong may na live stream tagi chiko Dr. T na nito launch and may tapo tiko kina na sole o Mr. Ian Tarutia. Mr. Ian Tarutia turangan ni Papua New Guinea o tamana amay bunuay in the Fiji School of Medicine a long time ago. Mr. Ian Tarutia o chief executive officer ni Nest Fund in Papua New Guinea. Yeah. He's younger than me. He's a young man. I mean, he's not at all. No, the portfolio in Nest Fund, I think it's over 7 billion. 7 billion kina. I think it's over 7 billion kina. It's the biggest super fund in Papua New Guinea. This is the man that is at the helm of Nest Fund. O na may launch takan na Nabuna unding tay ko kin nambala tau sing binakata men dua chiku na tamban ni politiki sa tawa chiku may tapo na kango belet ni kito singin dua na nito allegiance na political arena ito during abandon we want to kito we na katangar na Leoni Bonua the forgotten people, the unbanked, the marginalized settlement, squatter settlement. Because I'm from the squatter settlement. I know what it's like to struggle. Kito binakata me launch takina kango me lago ma indua kwa independent. Kito sama ni kiri kwa me lago mai. Yo kwa nanu chairman ni company kwa chiku mai Papua New Guinea, the joint venture between Nest Fund and the software factory kwa nanu to chairman. O kwa na may launch taka na may launch taka kwa na sole na ka namo naman taga-anggo lelew sa kuna ni na lakmay lew na foreign missions era na lakay in launching na Thursday. Yeah, na launch na Thursday na 13th of October. On the 12th of October na nakatagin na loto a dedication service at Wesley City Mission Bat Street. Na loto Wesley bingo in Bat Street. Ko tong ko itawani. Natakakin na loto taki dedication service on the 12th to commemorate the arrival of the first missionaries into the country. This year, 186 or 187 years since the first missionaries. So natakakin na loto taki na singang Bukalulu, 12th of October. The 13th of October, natakakin na launch. Na launch taki na sola in Holiday Inn. Sa totoo ko baka kami sa baka na matatu and so gumbimbi na maga katumay. Dulu taman ni
Buli leo na babi bina kasangoli tumengo sangani kakarao. Babi bina kabikim ni na parong tiko mai ni kerker ni wase ni na video ngo beir na sangani retiko indongo eba magal tak mai ndon marama ka ko na video ni ko ndor vital no semi ndor me wase saranga na witanga ni babi ni bi matangali ya busa toka kena be sana ibiti. Menda buli kino kena ni toke. Gondo na ngona ni bisa uleu satu kay matanda. Do man no mo bose ni bakandre wer na bakarong ti kumaise. Naka. Posin bandre nga me vi kenda na vi kimni no vi kan ni barro tumay na vi dal ni abu viti kini vi kimni na tigmay balangi. O kito na timini sole na nito ngangandre me buke na leo ni bunua. Senga wala nga kende viti Watala kini bernau kanda na wasa Pasifika na tumay Samoa, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Solomon Islands, Papua New Guinea, Vanuatu. Doon na kerker ni kibukan ni biya takapasona ni biya kliki mami pa matalalay ni alubinaka ni ngole na Facebook se Google takana de kito yang tutua ni takapana ni bangkanga no ni bangkai kito yang tutua na leo ni timi ni sole merawa ni ngona mesana tabu kina na sole menikah kuatal ni bati tingkat ciko na integrity wiketo na di bakat ciko na soal menikah kuatal ni bati tingkat but do your own due diligence takap na nom ni due diligence takap na nom ni bibangkagay kito Google takana de kito ang tua ni bangkangka o semitukan ay rapo pa ni bangkagay kito ang tutu Oti ninguém vão atacar na sola. Eu sando no governo no bulan do tanto bulan ni o tigo bumai na dono bunua dendresara endo tungana ngurai. Stand on God's truth, righteousness and justice all the days of your life. Stand on God's truth, righteousness and justice. Me sab-saba na kakit din tarakam. Vi maluay me sab-saba. Ni sa tabulatan ng bulaya, hindi may tigbo na son ng business bang ko kung ano kakit to sa rin mo, sa pararatag kita nga nakalo nakakit. May fundraise man nga 1.7 million boom. We get the amount. Simbar man tangan ta kana app. God provides the team. No. Man didn't provide the team. Nakalo baru ta kana tamata tambian. Mera lako may mera may bibuke. Na kena taray na sole. Sartong gaitiko or to na next generation board of directors. Kyo matin ni kuwa. Soalnya nagay buka saan nagay pinakatulog. Betul kila ni sa tour to na team, tour to na next generation, erturan ni na kota ni na soalnya na pitambangaw na samberman. Kung nga Dr. Tina nunggu bosa Andrian Becca, ni kapanon ni due diligence, ni investigate pegiyaw. Ni investigate kito na team Nigay ngono ni bang atakin na sole app ni sulia may nanom ni lako bangko may maruro itu munikila chiko na Reserve Bank wano no bikito siya nga wala nga nyo kito wala nga ako kito maro na this is under the watchful eyes of the Reserve Bank of Fiji Kung nga Dr. T, we have been binakin na we came from the Tini, number bata-bata ni Talano with Dr. T. Sama yung palabsar ng tutal ng pungni ko. Sa pala ni Dito. Puro na yung water ng tutal ng pungni. Sama leka yang ada tali mangimangi yang din auran tukuna.
kaya manitol na yawa siya pa siyang sarangan do alang ka sim. Iya, totoo ko baka uti, kaya may maruta ka baka live sa kaya nga bikim ni nabarong ti kumay, di ba kumurito na non to Facebook page, ay nga nang Sole sal na Fintech. bitartara, Sole sorry. Fintech. Okay, Ruan na sorry posa. fintech. Okay. Ruan na posa. Sole Fintech. Ni search taka na kumay. Klik taka. Ni follow taka. Balata meron mo na kito sa launch kin kito nabitan na link ni Sole app. Ya menit pun nga po kita nga menit pun ni bararam babir kena na leo ni kena na kawituki datu ini bibonotan. Iya, sarang totoo ko baka uti, tali ni siya makeren gobyerno cukup banua, kaya kami talangan cukup balangi, nanon da baka yang takabato na epngo, sala ni ibitartar na kena soli na ilabo na kena ngoni salan donu, o katalanga kina na baka tumbi labo, kena marro, malo kalau lain na somo cukup na taro, bir na taro tiku main dona kan lebo ni taro sem, o klan ni utingo no sarap tali ni dorbital no, totoo baka uti na taro, may baka nindor kilasim, may kada na ito kaya, dado tumbata kamay, dado tukun ni may sarili lebo na taro. Warongo iya na ngono ko sabi so ngo sa kabinak na taro Kami kabinak na na nata. taro levo na kain na kila levo na biba karara mutaki na yato bikenda ko ya baka na matitiko na katin koroni singa en tabo tiko na wali lote na bad street na singa bukelulu lotu levo na batako tiko na tabo ni songo levo ngo na Holiday Inn na singa en mada katumai ya bikima minatiko ya yan nikakunilanga na alako tiko na live stream and non to Sole Fintech Facebook page o nang ito wala talaga nangay lako talaga na live stream and nanong page may siya may virtual talaga may suba na Holiday Inn meron din sa Sarabakete na kaya natabot ko na Sole app and amado katumay. Kaya sa matalaw na kami nakanisig ni kuwa ay may mga kahit ko sim toricin ka ba na baki na nomu baka sam tagati kumay na tatandra ni bika ketengo biketa na baka rong ti kumay tu na baka titingga iya satu kun ni kuwa ni nakama na nom ni baka tindike ni baka namate na mata ko tumay menda na bito ko niya ni na ken na baka labota ki se darasar nga ni the police and business go ni Sole Fintech da babi ni pinakakin baka lebisim nakabali besar malo baka besar na namusulito na namungon ni kuwa hindi na ni namungon ni Holiday iyo sila nangon ni kuwa mo dami daro may bitalo no kino lam sar baka lebi na daw na pagkatalang kinabi to kina nangon kirto na maku unita kanina na so kaya na mara katumay nakabali besar sim Pinaka na walewo. Ni ba ding toka. kamad manda Naka. sa totoo ba ko wote na bitala no bati ke semi tukana en kabi na kanisiri ni ko klasa uchi kumbek ngo na bitala kalokongo tinika siyang sa uchi na diwa en ono na mnito robi naksaranga na yawa na bitala no ke semi tukana siya mati kumoko na na bola na loma ni city level suba na software factory toka na Queensland Arcade na nona bal ni bola bikim ni na tarot ko main ni binakata mo ni kila na kena matay lalay ni gingolangan na nona to Facebook page na Sole Fintech Facebook page tiko talaga na to Instagram page ni ngay ba murir to yan o kalolain sa sumchuk na nom ni taro totoo baka woti kalolain nakabakalibo na nomoni sulitu nomoni ngo nomoni somo na nona taro o irera baka rong ti kumain do boleh binaka na siya mati kumaingo na bitalo ni kwel no serubatu boleh binaka tadingo nongo isa ufimira may tonga do boleh binaka bulo na ngata binaka baka libsar na siya mamay ni ko Rosie Brown Singh thank you for joining in today Bertariklo Malangi Moji Lekutu Buna Tinitamana Lucy Kunikoro binaka baka libsar na nonda may VOC juga na singa binaka ni ko au sabani ni binaka chuka ni bikim ni bebaka nga satu ni mayan di VOC takay na video ko utingo ng bitane na dito YouTube channel and ang gaimbiyan ni na video
ena YouTube menta biwa sita kayani ena buku ni nonda marroi lavo kena whakatumbu lavo kena nonda vito koni ena company ngona Sole Fintech kaliuta katiko na turanga ni wano watu o semi tukana ainda babi ni binaka ni rawi kenda na mbong binaka ni kuwa menda maybe o situ na ulu tanga binaka ongo binaka bali besar sa fero Ogden malo bali besar na sema tiku mi Dubai libo na kanda bulida na nonda may sema batitiku arto bambul chungo na beo kani mi Scotland abi meleki di nalangi dombul binaka tupakatalanga kinango o wea beauty binaka bali besar sama tiku mai neta miri hawe dombula binaka totoka limu na kanta buli ni kuwa ena buku ni marroi lavo kena whakatumbi lavo koto bata mai nan bata kena velo mani wekenda na kawa ito okay asa baka mati chika ningo ena bunua o gatinan ena loma ni bunua libu ko chamani sa vilo bina katungo na sina me ngola madani laki ndo na tombale na loma ni tauni sa singa libu mai o baka vini bina kasara ni bikem ni todo kasara ena nomni siama mai na bong bina kani kuwa singa tambu ena vital chikena na to bulangi na siama mai sa teko bo mo ngalala baka ni lain na nombu mai taka tingo chamani sarangai mbiu yani na program ni bula o Oktoba, November, kena Desember. Ena nonro sureti tiku mai o ira na wekanda. Era na mai bula ngodi tiku ena ulutanga so yanga wekenda. Wakanda dua sara. Osa baka mode yani ni mode mata.